Ini media friends rono belakeno dibor jorani hambai. Tini sung bishes ke ang education EM kok borok tai others sini indigenous language ni department ni ana office nogo kaisa kokthum panda maklai laikya ani logi tongo chini kok borok department ni PU chini borong Bridges da Burma kong khamo যে ফাইনাই 19 January 2024 46 কক বরক রিকগনাইজেশন ডে जों पालायनानै थाङै दङ ताकलाय जों इको पार्क खमलंनि बिसिङाव चिनि प्रग्राम जों सेंनाय जों पुइलायाव सिनि 7:30 नियाखा 7:30 नि समायाव रैली खालायै तिनि अरनि गानागिनि जत स्कुलनि स्टुडेन्ट्स रक टीचार्स रक ताइचिनि एडिसि हापांनि चिनि स्टाफ रक नतयै कायसा कतर कायसा हिमबतक रैली खालायै जों 9टा नि बिसिङाव चिनि खमलंनि इको पार्क गोसों थां सौहैनाय गाबोन तैनो जों शुधु स्टूडेंट बा टीचार्स बा स्टाफ रक सिमिया ककबरक डिपार्टमेंट सिमिया जों नायो जत लुकुरक चिनि मो खमलंग आमचेनि जत लुकुरक नबो खागोनां लुकुरक नबो खागाहाम लुकुरक नबो अर पान्दाव फाइमाजोंना बागै जों बिसेसके आं एडिसिनि EM ककबरक हिसाबै आं बुंनो कयो चिनिहा पान्दानो मसनरिनाय बा इनिग्रेटर नाय चिनि बरंगोनां CM पूर्णचंद्र जमातिया आबनि लगे लगे जों तागलाय चीफ गेस्ट नगरायावख्रा हिसाबै जों बरंगोनां LUP लीडर ऑफ अपोजिशन चिनि अनिमेश देबबर्मा नो जों कोइखा तागलाय जेसेकेफानो चिनि पान्दाव फाइमानजाना बागै अमा हाइक्लाय गेस्ट ऑफ ऑनर नावराय मतम ओंगै मानजाना बागै चिनि बरंगोनां कमल कलुई ऑनरेबल EM हेल्थ ट्राइबल वेलफेयर ताई गोबां बिनि डिपार्टमेंट अबनि लगे लगे चिनि बबरंजन रियां ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर LRS एग्री हॉर्टी एंड फॉरेस्ट LRS आबनि लगे लगे चिनि बरंगोनां जोग दलिरियां ऑनरेबल चिनि एग्जीक्यूटिव मेंबर सोशल एडुकेशन बनो बसुं कोइखा मानजाना बागै अमा हाइकेना चिनि राजेश त्रिपुरा ऑनरेबल EM फिशरी एंड ARDD TTADC आदिनो फाइमानजाना कोइखा अमा हाइक्लाइन चिनि EM सुहेल देबबर्मा ऑनरेबल स्पोर्ट्स EM स्पोर्ट्स यट एंड ICA बनो मानजाना कोइखा अमा हाइकेन चिनि EM बरंगोनां अनंत देबबर्मा बनो मानजाना बागै कोइखा ऑनरेबल EM PWD ताई RDनि चिनि रुनेल देबबर्मा बनो बसुमरिंखा स्पेशल गेस्ट आलायजा नारवायंगै चिनि MDC ऑनरेबल गणेश देबबर्मा ऑनरेबल CK जमातिया IS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमा हाइक्लाइनो चिनि DM जमातिया चीफ लीगल एडवाइजर बनबसुं रिंखा गाबोनो नरनो तिनि जों मासाव नंनि बिसिंथै जे ककबरक जे लैंग्वेज नो ककबरक हमो अनेके बुझाओ द्वितीय राज्य भाषा माने एक नम्बर हंगे बांगाली बांगला भाषा किन्तु ना अब कोनो द्वितीय तृतीय नहीं करे लैंग्वेज इज लैंग्वेज नो बने बागै जों ताकलाय एकदम खूब नायथावथाव नि बिसिंथिनो जों गाहामखायै जों न सालनो ककबरक पालायमानि सालनो जों गाहामखायै जों पालायनाय जों जतन ककबरक पालायमानि थमैया जे
1979 सालनि 19 तारिख जानुवारियावनो ककबरक जों सालायो कगिया सिरि सिटिनि सिमिचिनि आमानि कक चिनि मानि कक जों सालाय फैमाने एकमात्र सरकारी स्वीकृति माइया कमानी अनेक सभा खालायलायखिया जतन से सभा कतर खाइकुका आनर सैमाना 1967 सालनि सिमी मानि कक बै मा फोरोंनाय रोमान स्क्रिप्ट बै मा फोरोंनाय हिनै आसो बिसि कलक मा चिनि कक फैमाने यागुलो शेष पर्यन्त 1980 सालाव गोबांमा चबा केबो थैकस केबो थैरिखा केबो थैजाबायखिया आबो नि बिनिमयनो जों राज्य सरकारनो जों बाध्यता खालायरिखा जे ककबरकनो अरनि त्रिपुरानि भाषा हिसाबै स्वीकृति होनायनि बागै आबोनो तैनो जों तंथातक साथातक सामुं सुमुंनि बिसिंतै जों आदिनो पालालायनाय दाबो आंनि डिपार्टमेन्टनि जे पियु जोंनि बरमोना ब्रिजेश जबरमा बहाबोनो तै तैसा सानाय Belai hambai sini honorable sini sarno belai ke naithok ke brief prikha sini taklai je 46 cobro recognition de sampono bahai ke palainai bono bokaham ke sai khana deka haibana ang je kicha aro te kicha manjuana sini sar hugaita bo concern department ni honorable em hisabe bo pandani asuk phangnai ke Pandana Changsana ingke to sar san saga chini honorable CM sarpono samajona dia tai narwai okrangni phaimnan jo phaina chini leader of opposition triple legislative assembly ni barong oni Miss Deborma tai chini joto EM rok hongke guest of honor sar san saga guest special guest hongke chini oroni local MDC hisabe chini barong Miss Deborma bo manjo phainai tai chini chief executive officer sini sar sike jomatia botongnai tai chini chief legal advisor borok ga special guest sangnai hangke chini department ni secretary hisabe deputy CU sini sar boduli narangkhol bo hangke welcome speech narangnai hangke taklai sar san saka blaikhai naithotok khai jeng okogrok de no jeng palainani nayo hangke aboni bagai jeng taklai o coborok de sudu sung coborok de simi palaya chinero sung khorok nui borok no award dinai Radha Mohan Thakur award te kesaka Olinder Lal Tripura award angke borok ni bumung to sung tak saklai thogya ko abo kise confidential matter jora phai ge siwana borok no bo sung chini ADC ni torof theke rang 10,000 ritrak memento ahi ke borok no bo ro tangeri mole borok no ke bongni je chini kokborok ni literature side ba hukumuku borok ni samung humung no nayi abo select lai jau nge taklai chawma tawo thaimia ko piba sang abo chini next generation no tebe encourage rene bagai sang ediche hapang abo kokborok de brum brum no abo haike award ro nge taklai tebo tongthongmani kok hingke sang tak state government by compare ke borok ni sai sing kucuk sakwa tongo hani mano tangi mali chini boy ba publish kebang chini tagjora 170 lai tongkha phia o dinabo jong hani he 15 ta boy jong release khlainai ebong 15 ta boy jotono roman script sija kokborok abo release khlainai hangke aboni bumuro goro tongo borok bai joto bai sahar jaka bongni bisingo chini bukuk sobitani tongo kangnei hangkai chini takuk ositni bo kaham suyo bini kangtham tongo hangkai Samir ni tongo kangsa Siva Broto Tripura bo Olinder Lal Tripura ni no besla bo khub kaham suyo bini bo tongo kangsa hangkai Biswajit Deborma ni bini kangnei tongo tekise Omita Deborma ni bini bo kangsa Dr. Pritilota Deborma bo College University bo phurung tongo bini bo tongo bini kangnei ni Lipika Deborma ni kangsa Biplop Deborma ni kangsa Dipro Kishore Deborma ni kangsa ahi khlaioi chini kangchiba bijap taklai jong okobor deo jong release khlainai abono karigo jong sarai rong encourage khlainani bagai chini drawing competition tongo sir hangke chini kokborok poem no jong aro khnai borok no porinai abono competition koptang aita hangka hai ke sarai rong jong
tebo sini kobrok poran bagai encourage khai tongo kobrok deni bisingtei engke te kisa engke sini folk music college ni serungai jo borok ba dino bong ni je traditional je uniform sungui borok bo kaham kai gonai perform khlainai ga bai ke jeng pura go naja ngai te kisa kai sini o program o sini kobrok language development committee ni chongjal tongo aro ni jot member ono bo song khobor ka borok bo phainani kobrok kha borok bo phaibiyana engke khorong award di borok to tongnai no engke o writer bo tongnai engke saching sap to san saka sini o khumulung gana gini ni student no borok tongnai engke teacher khumulung IS ni bisingo klaijak 100 jon teacher no song khobor kha engke borok bo tongnai ai ke chini program motamuti kaham nungana na khumulung folk music college ni borok to sabnai no ai khlai chini program kha khlaio kaham nungana ke boni bagai norong nobo जोंनो सुबै तंगमानि बागै जत मीडिया रना आं एज ए डिपार्टमेंट नि पिउ हिसाबै बा सार नङिबो आं नंनो पाइप्ले हामबाय एंके आपसुनानि जे बिग केमसा ओके